دوستان بەشێکەکەی نینەوە ئامادە بێ لەبەرەوە من ئەرزم کردی لەوانە کۆمەڵێ لە نینەوە بەشێکی نینەوە کاکە سامان ئامادە بێت بۆە دووبارە ئەو خاترانە ئەو بیریوەرانە بێنە بیریێوازی خۆشەویست کە کاکە جەمشید عەندەلیبی کێیە لە ئەرزم کردی کە نینەوە لە ناو کوردەکە بەتایبەت لە باشوور و لە باکوور لە دەرەوەڵە زۆر لە کاک جەمشید بەنێبانگتر و مەشهوورترە بۆ بزانە ئەو کارە کاری کێیە بەدەخوا لە ناو کووردا زۆر شتوونە گۆرانی کێ لە حەندانەی کێچی ئەوانە بەشەکە ئامادە بێت کاکە سامانگیان سامان بەشی دەنگ باڵێ فەرموو
سپاسەکەی ئیسا لەینەوە مامۆستا جەمشید ئەم لەنا ئێران کە ئێمەشناسین بەتایبەت کە زۆرتر ئێرانەکان بەکاردێنن و کوردەکان بەڕادەیە کەمتر بۆچی نەوازەندەی ئەم سازە کەمە یعنی دا 15-20 کەس لەناو دا 15-20 کەسە سێ چوار دانە هەیە لە هەموو ئێران کە هاي كسايد وناهيت كمالي كسي دوادي بو يعني او سازه التي ابي تشبه التي شانت عملك يك اجمي كي سازي ني سازي لواقع سني سي ببانا 25 سال سي ببانا چون سازك دروني بسازك عرفاني و كسي كشي بانديشه جوي بفكر جوي كي بتوانه ام سازه بجنبتو شنونده فرموي بله بله شنونده كنا نوازنده بو چی بله هذا طرفدار او يك على تكامل بله يك على تكاريا مثلا يك على تكرتري كي نوازنده كما يك ساز مشكله كا خاص بان ساز مشكله كا مخصوصا کوک درست لدانه و جوست لدانی فر سخته بتوانی تک سازکان ترا همانی کی تک ارکسا همانی کی چون تقریبا سازک طبیعی و سازک من خم تشبیه میکنم به اسب وحشی خاصه اشه سوارکارک فر ماهر و قهار بی تا بتوانی ام اسب ماهر کی لدنگ نيزيكا اجا بالنسبه على موسيقى قالك لا دنگ لا قوتنا يمكن لو انا كان نيزيكا دوا كو دنگ زحمتك عندك شتا وحالته وان شون بهرحال دنگیش که خب دنگ من هست و که نتوانم نهی برم ولی دنگیش من مثل استاد شجریان که شاید بجم به اندازه 80 سال زحمتی کشه چون خوی بارها بودی که 40 سال آوازم خوانده ولی به اندازه 80 سال خواندگ ما یعنی کاری کردگار خب کسی که هست و استاد شجریان لا حد است کسی که هست که مرحله خوارتره و مطرح نیه خب طبیعتا استاد شجریان وك استاذ شجریان انگوش انگوشش نیه انگوشش کمتر با اوسی که نی شعر واسه لهر ساز کار واسه بلام نی برا هست که زحمت کمتر يعني او ما بشناسي مثلا تار و ويولون و زو سنتور زور بلام نی زور كمان اصلا نی نو جوانه كان طرفداري كما ولی بعد دوای نینوا خب تقریبا دگل جوانگر رویان هاورگر خوب باشه طبیعتا ایسه جوانگر خاصیت کمان ولی اشه بین مطرح بین میان هنری پیاکن و تولید کن تا مطرح بین ولی بعد از نینوا هنرجوگر علاقه من بودن خصوصا من کار جدیدم کرده به اسم بناوی پاییزی نیزار که کاری که با جوانگر کردیم لواقع با پیانو و کمکشون کرد ساز الکترونیک و سازگر آکوستیک